Hashura, Si Kerbau, 25 November 1997. Lutfa Ari, Sentosa, 17 Desember 1992. Wiji Lestari, Ayu Penawa, 15 September 1996. Retno Novia, Medan, 18 Oktober 1996. Diva Dina, Aceh Besar, 11 Juli 1996. Munadia Fitri, Menasah Mayang, 16 Mei 1995. Istika Wahyuni, Rikik Gaib, 8 Juli 1996. Siti Rabita, Banda Aceh, 4 Januari 1997. Syarafun Naila, Kota Pajar, 12 Agustus 1996. Qanita Zahra, Aceh Besar, 8 November 1996. Rabiati SR, Lagubang, 9 September 1996. Nur Afni, Belawan, 12 September 1996. Nora Hafiza, Padang Piji, 27 Maret 1996. Ayuni Safitri, Pasti, 10 Februari 1996. Siti Sarah Aisyah, Banda Aceh, 29 April 1996. Fitria Malfira, Anil Galuh, 6 Februari 1996. Hayatur Rahman, Uning Teriti, 12 Juli 1996. Yeni Julianti, Blang Kejren, 21 Juli 1996. Sinaryanti, Teritik Takemon, 3 Oktober 1995. Nur Fazila, Corsui, 26 Mei 1997. Lina Purnamasari, Alui Hitam, 28 Maret 1996. Nur Iziani, Selimung, 5 Oktober 1996. Sri Wulandari, Aceh Besar, 24 Juli 1996. Salama, Oboh, 27 Juli 1996. Uswatun Hasanah, Lampu, 21 November 1995. Risa Nurul Asra, Drin Jalur, 17 Mei 1996. Putri Khairani Agustini, Langsa, 24 Agustus 1995. Mirna Wita, Semulun, 1 September 1996. Siti Nurul Hikmah, Aceh Besar, 20 Oktober 1996. Era Novita, Tangsir, 4 Februari 1993. Nur Faiza, Banda Aceh, 25 April 1996. Renita Apriliani, Banda Aceh, 10 April 1996. Kausari, Lungi, 1 Agustus 1996. Lindawati, Selo Aceh, 12 Juni 1994. Safriyati, Lamrun, 20 Juni 1996. Mega Agustina, Sapek, 17 Agustus 1994. Rizka Fona, Pantai Kuyun, 1 Juni 1995. Santi Madadika Dewi, Tempuan, 13 Oktober 1996. Nur Hafni, Blangurun, 10 Oktober 1995. Mariati, Lamasan, 3 April 1994. Ulfa Rizki Umami, Medan, 25 November 1995. Vela Rizmi Tami, Bengkulu, 30 November 1996. Syamsudir, Alur 2 Mas, 21 Desember 1996. Syukria, Menasah Krum, 12 Januari 1996. Rahmatul Afra, Banda Aceh, 6 Desember 1995.
Sherina Orliandra Driani, Kuta Baru, 14 Oktober 1996. Mutia Sari, Aceh Besar, 3 Agustus 1996. Cut Ulfi Fatur Rahmi, Matai, 1 Januari 1996. Rila Andani, Meredu, 8 Juni 1996. Mislah Hati, Megit, 7 Maret 1995. Yesi Rosita Devi, Banda Aceh, 8 April 1996. Saputriani, Kampung Baru, 12 Februari 1995. Ashifa Zakia, Kampung Pisang, 5 Mei 1996. Nurul Afia Irsyad, Aceh Barat, 12 Februari 1996. Feby Mawadah, Sabang, 19 November 1996. Hindun Lestari, Berasagi, 15 Oktober 1995. Chandra Eliza, Banda Aceh, 15 Juni 1996. Lucianti, Payadan Gadang, 8 Mei 1996. Khairun Nisa, Sabah, 6 April 1996. Mutia Sari, Lamhong, 10 Mei 1996. Taruyani, Padang, 26 Maret 1996. Noni Ulamatul Husna, Banda Aceh, 2 Juli 1996. Rahmati, Lamsujen, 22 November 1996. Fatisa, Gampung Cok, 15 Oktober 1997. Muhammad Obi Rizki Hasriyadi, Banda Aceh, 20 Februari 1997. Muhammad Riza, Lam Tebe Mon Arab, 14 September 1996. Kausar Mon Alu, 13 April 1995. Muhammad Ismi Cotlame, 7 Januari 1996. Teguh Zakiul Fuad, Banda Aceh, 28 September 1996. Safrijal Kedayundi, 25 Februari 1995. Munawar Arun, 2 Oktober 1995. Muhammad Yani Matai, 26 Oktober 1993. Raja Maskurijal Ujung Batu, 7 Mei 1995. Asrul Hadi Penasah Sukun, 26 Juli 1995. Nasrullah Ladong, 26 Januari 1992. Rahmat Effendi Ladong, 21 November 1996. Hidayatul Afli Desa Jilatang, 26 April 1995. Zulfia Baik Masjid, 1 Juli 1996. Petrandi Susantri Ibedong, 11 September 1994. Fadil Akbar Tangklung, 29 Maret 1995. Henry Jasmida Gunung Pulau, 21 September 1990. Fakhrul Razi Turang, 22 April 1994. Fajar Aulia Matai, 1 Mei 1995. Zulfahmi Birin, 19 Mei 1994. Iqbal Tunong, 11 Agustus 1995. Rifwani Tanoga Bintang, 17 Januari 1994. Kasturi Pasimenggak, 11 Juni 1994. Zega Kurniawan Lampanyang, 10 November 1996. Mulyadi Banda Aceh, 1 Oktober 1992. Muzamil Banda Aceh, 17 Oktober 1996. Syamsul Bahri Alumas, 14 Oktober 1994. Rahmat Syah Anom, 3 Januari 1995. Mijadi Tibalui, 14 September 1994. Ade Putra Aulia Banda Aceh, 7 April 1996. Mustaqim Kampung Blang, 21 Juni
1996. Muammar Arif, Payamanen 23 Agustus 1996. Kepada Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam berkenan mengambil tempat semula. Dilanjutkan dengan program studi pendidikan bahasa Arab. Ketua Prodi Dr. Haji Abu Fakir Muhammad MA mengambil tempat. Nurmala Hayati, Desa Ciut 18 November 1996. Alfia Rahmi, Pekanbaru 13 Juli 1997. Rena Makfira, Banda Aceh 19 Agustus 1996. Rita Mulyana, Gandapura 18 April 1996. Satriani, Terangun 5 April 1997. Intan Wahyuni, Pulau Ulim 29 Maret 1997. Mutia Sari Dewi, Kota Jatau 18 November 1996. Fitria Humaira, Tebakui Masjid 13 Maret 1994. Rauda Bintang 31 Mei 1996. Ulfia Rahmi, Bungki 26 Maret 1996. Rizka Awalina, Menasanguk 1 Maret 1997. Nur Fajriyati, Aceh Besar 1 Desember 1996. Siti Zahara MM, Kajen 15 Desember 1996. Nur Fauziana, Meredu 15 Maret 1997. Darmi Suri, Lopau 27 Desember 1996. Lutfia, Aceh Utara 20 Maret 1996. Zikrina, Alu Imami 21 Agustus 1997. Evi Nurlinda, Fajar Harapan 12 Maret 1995. Arni, Melabung 15 Juni 1996. Nurul Hudia, Menasah Mancang 18 Desember 1998. Rizka Safitri, Lok Sumawe 17 Desember 1996. Nani Sabaya, Jemput 9 Februari 1996. Bona Zurisma, Langsa 13 November 1996. Nanda Sukma, Aceh Utara 23 Mei 1996. Siti Laya Rahmatillah, Janmancang 31 Juli 1995. Rahmi Hayati, Desa Barat 3 Mei 1995. Irma Farida, Banda Aceh 15 November 1996. Sri Wahyuni, Lebu Masjid 15 Juli 1996. Miftahul Jannah, Jakarta 19 Agustus 1996. Nurul Muna, Matakuli 16 Maret 1996. Maulida Sari, Pasilembang 4 September 1996. Syarifah Munawara, Kampung Raya Tambu 15 Mei 1996. Indah Silvia, Indrapuri 20 Januari 1997. Muzdalifah, Bintang Bener 24 April 1996. Magfirah, Melabau 1 Mei 1996. Hilda Yuni Mirandi, Melabau 24 Juni 1996. Siti Rahmah Nabila, Lam Asan 9 Maret 1995. Suhartriani, Kota Fajar 22 Mei 1996.
Yuliatin Manuir, Batu-Batu 18 April 1997. Aglima, Hulu Pisang 6 Juni 1993. Ios Malisa, Ganti 12 Juli 1995. Sufira Rahmi, Sabang 7 Januari 1997. Khadijah Durian Kawan 22 Mei 1996. Maulida Rahmah Labuhan Laru 22 September 1995. Lilis Putri Sari Blamsemot 5 Juli 1997. Muharramah Jurung Tengah 1 Januari 1997. Hasran Hamadun Pulau Piku 28 Maret 1997. Salmiati Krum Bekah 26 November 1996. Nur Masyitan Anu Pade 17 Februari 1997. Mawaddah Warahmah Banda Aceh 26 Desember 1995. Ulfatur Rahmah Sigi 2 April 1996. Mahfudah Samalanga 2 Juni 1996. Rahindra Farlinda Menuang Tanjung 27 Oktober 1996. Jutwan Hamidah Pasirobang 15 Agustus 1996. Maulizar Agustin Banda Aceh 1 Agustus 1996. Maiza Raihana Zaman Baru 17 Juli 1996. Hairul Maulida Banda Aceh 19 September 1996. Ulfa Nabela Blanjul 26 Mei 1996. Susi Agustina Desa Baru 20 Agustus 1996. Nora Mursyidatul Nufus Tapak Tuang 10 Februari 1997. Hanan Sylvia Teluk Rendah 19 Mei 1992. Ulia Azra Menasah Arum 26 Desember 1995. Nur Aziza Sabang 20 Maret 1995. Fitri Diana Simpang Balai 16 Februari 1996. Jun Findria Gede Silang 17 Februari 1996. Zulfahmi Paya Demam 26 Agustus 1996. Sri Masyifah Hisni Suak Bakung 18 Maret 1996. Fatanau Puji Astuti Sumber-Daya 18 Mei 1996. Nur Aina Ismail Purwasirong 20 Desember 1993. Ulfa Nadia Padang 5 Oktober 1996. Khairani Anissa Amalia Kuta Panjang 17 Maret 1997. Aini Supia Aceh Besar 3 Januari 1995. Umi Kalsum Kinpurna Aceh Tengah 24 Maret 1997. Hera Sustrisna Liga 25 Oktober 1995. Zahabi Ariga Banda Aceh 1 Mei 1995. Muhammad Yusuf Pangkalan Berandan 1 Januari 1992. Musliqlah Jamil Desa Pinang 25 Agustus 1996. Joniko Wadafi Blang Kejoren 17 Juni 1995. Ismul Amri Gelombang 2 14 Februari 1997. Miftahul Khairi Lukma 27 Juli 1993. Muhammad Tahir Tanoh Ano 26 Februari 1996. Diki Afriandi Birun 21 April 1996. Ikhwan Soleh Sipuluh 25 Juli 1992. Rizky Fona Sambungan Baru 1 Maret 1997. Muhammad Agustiar Anergalung Titi 17 Agustus 1992. Gufran Akbar Pulau Paya 10 Agustus 1992.
1995. Muhammad Ilham, Aceh Barat 2 Oktober 1996. Reza Fahrevi, Lambadalo 30 Januari 1995. Aulia Zikri, Banda Timur 16 Januari 1996. Muhammad Irfan, Blangpidi 24 September 1995. Muhammad Satuman Ali, Kutacane 7 Januari 1996. Rina Mahfazah, Biren 2 Februari 1994. Mulyadi, Aceh Besar 27 September 1994. Mursyidin Tanjung Binjai 2 Mei 1996. Saidul Ikhwan, Banda Aceh 2 Desember 1993. Zainuddin Arif, Melabos 1 Juli 1991. Muhammad Faisal, ID 3 Desember 1993. Kepada Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab berkenan mengambil tempat semula. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita istirahat sejenak. Bapak Rektor dan juga Pak Dekan berkenan untuk istirahat. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Banda Aceh 5 Maret 1997. Vetra Dela FP, Banda Aceh 15 Februari 1996. Nur Bariza, Kurung Batu 7 September 1996. Nurul Khalisa, Medang Ara 7 Mei 1997. Miftahul Jannah, Pulau Luhur 30 Agustus 1996. Fatimah Zahara, Blang Padang 5 Oktober 1995. Siti Musfira, Aceh Besar 17 September 1996. Nurul Arafah, Sigli 24 April 1996. Elsa Isnanda, Pedada 7 Desember 1995. Curjanat Andani, Balikpapan 18 Juni 1996. Yusra Maulia, Banda Aceh 4 Agustus 1996. Rizkina Putri, Birit 1 April 1996. Sri Okta Rahmayani, Jilanga Barat 8 Oktober 1996. Elvira Husfa Afrila, Melabuk 15 Agustus 1996. Miftahul Jannah, Banda Aceh 21 Juni 1996. Yuni Mahtawarni, Reronga 28 Juni 1996. Dian Nasuha, Banda Aceh 30 Juni 1996. Yosi Aprilia Ulfaje, Gunung Cut 1 April 1997. Raudatul Jannah, Pulau Ulim 29 September 1996. Siti Nanda Haslia, Aceh Besar 6 Februari 1997. Nur Hayani, Sipang Balik 11 Agustus 1996. Dia Febiaka Putri, Banda Aceh 24 Februari 1996. Siti Rahma, Desa Sentosa 26 April 1996. Nanda Rizka Utami, Birit 18 Mei 1996. Ayu Salihah, Menasah Sukun 10 Juli 1996. Nurul Sintia, Tengah Baru 13 Februari 1997. Sarah Rizki Harha, Banda Aceh 9 Juli 1996. Fitri Hardiana, Arum Tunggai 9 Januari 1997. Desia Lismar Yuhaini, Laut 29 Desember 1996. Erna Safitri, Bedada 20 Februari 1996. Sherla Sepsa Rosifa, Teluk Sumawai 7 September 1996. Anita Siregar, Aceh Jaya 30 Agustus 1996. Rahayu Aftina, Banda Aceh 1 Januari 1997. Alfi Rahmi, Medang Ara 10 Maret 1996. Maulida Rahmat, Banda Aceh 3 Oktober 1997. Rizka Maldafona, Menasah Munjer 27 Januari 1997.
Maisura Sigi 16 April 1997. Farzia 15 Mei 1996. Yuyun Farika Blangpanjang 6 Juni 1996. Yuliana Rolanda Sinabang 29 Juni 1996. Milatina Aceh Besar 11 Agustus 1996. Nurul Jannah Banda Aceh 20 April 1995. Zulfa Izrati Banda Aceh 13 Maret 1996. Irma Safitriani Lang 2 Mei 1996. Santi Rahmadani Melabong 29 Januari 1996. Raisa Azhari Matang Gelombang 2 7 September 1996. Firda Ulfa Banda Aceh 21 Juni 1996. Bima Nurfat Perlak 11 September 1995. Dwi Gantur Nada Banda Aceh 21 Agustus 1996. Azzatul Mazrida Banda Aceh 18 Agustus 1996. Nelly Wahyuni Banda Aceh 28 Februari 1995. Ratna Sari Biren 22 November 1995. Mafira Banda Aceh 18 Januari 1997. Fatma Sialantri Elisha Desa Sapi 27 Juli 1996. Nurul Aida Tepin Gajah 17 Juli 1996. Darayani Sabrina Medan 10 Oktober 1994. Suwarni Masjid Baru 13 Agustus 1996. Yesi Ana Mariati Nagan Raya 29 Juli 1995. Ulfa Askia Pidi 2 Mei 1995. Jud Nurul Azman Rampayan 25 April 1995. Eka Ratna Jatmada Barat 9 Maret 1996. Nur Nalisa Putri Sigri 10 November 1995. Hayatun Nufus Ulim 12 September 1996. Maizatul Hayati Samalanga 2 April 1997. Anis Hanani Ihsan Banda Aceh 26 Oktober 1996. Zalfi Rahmi Banda Aceh 24 April 1995. Syarifah Zainura UU 14 Februari 1997. Saidatun Nurhaj Langsa 6 Mei 1996. Ismiati Ahya Jantuu 15 Agustus 1995. Putri Yolandari Sigi 19 Maret 1996. Melisa Umi Putri Sari Bayu Melabong 9 Juli 1996. Arfi Rizka Alidia Darussalam 28 Februari 1995. Gea Azahra Loksemawe 26 Desember 1996. Siti Renal Berlun 21 Mei 1996. Adinda Audia Devita Kepala Bandar 31 Juli 1997. Siti Hajar Basyardin Lamtutu 9 April 1992. Jannati Mismara Banda Aceh 18 Juni 1997. Azizur Mislaina Pulau Bate 20 Juli 1996. Risma Yanti Gampung Manyang 13 Mei 1996. Nisrina Zafira Banda Aceh 11 Juli 1996. Tessa Apriandari Labuhan Haji 28 April 1997. Maya Anggraini Banda Aceh 20 Mei 1996. Nadia Fajri Banda Aceh 30 Januari 1994. Dita Akibri Gede Semut 8 November 1995. Miftahul Jannah Banda Aceh 20 Maret 1996. Tisha Anandia Forma Tapak Tua 17 November 1996. Markadina Tikung 21 Januari 1996. Miftahul Jannah
Matangkuli 24 November 1996. Uti Aziza, Hulu 2 April 1996. Safira Husnun, Sabang 27 Januari 1995. Iza Arifa, Banda Aceh 3 Agustus 1996. Jasminur, Ramen 25 Maret 1996. Jaza Anil Husna, Aceh Besar 14 September 1996. Jutnya Henry, Aceh Besar 10 Juli 1995. Rima Asmaul Munawara, Senelok 24 September 1995. Nur Rawasa, Gesiblah 27 Juli 1995. Dika Mas Delita, Bangkuala 9 Mei 1996. Siti Intan Karisma, Banda Aceh 28 Januari 1995. Rika Wahyuni, Gedung Tengah 24 Maret 1996. Fitri Rahmawati, Banda Aceh 26 Februari 1995. Nurul Rita Marianti, Lambahan 31 Maret 1994. Nadia Mahdia, Banda Aceh 21 Mei 1995. Hujatul Rahmah, Tapak Tuan 8 April 1996. Nadia Balkis, Banda Aceh 14 Agustus 1996. Nabila, Bekasi 2 Maret 1995. Nurul Maulidia Hudaya, Banda Aceh 15 Agustus 1995. Deviana, Yudu 17 Agustus 1996. Rosdiana, Kunti Perlak 21 November 1995. Muhammad Syah, Ujung Jai 17 Agustus 1995. Muhammad Istiqbal, Birin 2 April Februari 1996. Ahmadul Bashar, Surabaya 3 Februari 1995. Zulfandi, Sabang 9 Maret 1997. Ardi Walid Al-Kutobi, Jago 15 November 1995. Irfan Maulida Sigi 23 Maret 1997. Imam Al-Farisi, Banda Aceh 18 Maret 1997. Rainal Pratama, Banda Aceh 19 Agustus 1996. Muhammad Rizki, Lukmawe 7 Mei 1995. Muhammad Zikri, Desa Muda 24 April 1994. Nya Sukardi, Bakongan 22 September 1993. Muhammad Yoga, Tangerang 4 Maret 1995. Rahmat Purnama, Melatau 28 Maret 1995. Abdul Hadis Setiawan, Aceh Tengah 9 Mei 1995. Muhammad Abrar, Aceh Besar 7 Juli 1996. Fatul Farid Agusni, Banda Aceh 18 Juli 1995. Desmizar Mulia, Banda Aceh 4 Desember 1994. Kepada Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris berkenan mengambil tempat semula. Dilanjutkan dengan Prodi Pendidikan Fisika. Ketua Prodi Misbahul Jannah MPD PhD berkenan mengambil tempat. Miftahul Jannah, Matang Sago 2 Agustus 1996. Fitri Darmayati, Telungku 8 Maret 1996. Reski Gus Mariati, Sinabak 20 September 1996. Rita Mahzaya, Betung 17 Juli 1997. Halimanul Fitri, Adik Bate 13 Februari 1996. Asherin Maria Ulfa, Ujung Padang 17 Juni 1995. Intan Mutia, Birit
7 Desember 1995. Fahil Ulfa, Banda Aceh 15 Juli 1995. Darmawati, Sipur Jaya 3 Maret 1996. Ria Jatian, Banda Aceh 13 Januari 1996. Suryanami, Payalaba 20 Maret 1995. Kang Satun, Alur Mas 5 Mei 1996. Nadia Hariska Salsabila, Bidin 15 Juli 1996. Maya Glupang Mir 24 Mei 1996. Eva Diana Blakme 14 Juni 1996. Aldianur Munira Samalaga 7 Juni 1996. Emi Marita Ujung Blang 4 Juli 1996. Nurul Aisyah Lamurenem 13 Mei 1996. Suri Wahyuni Senaruh 22 Mei 1996. Mary Handayani Gampung Putuk 11 Oktober 1996. Zahratul Humaira Banda Aceh 12 Juni 1997. Rosi Vera Alur Pisang 11 Januari 1997. Zuhra Aina Krungdro 4 Mei 1996. Betty Suryaningsih Serba Jadi 31 Mei 1997. Nuriana Angkeu 14 April 1996. Salma Nita Pulau Kambing 27 Oktober 1996. Rizka Lisakti Melabuh 16 Februari 1996. Mazidah Desa Pinang 26 Januari 1997. Widya Sari Putatrin 8 Desember 1996. Leni Erwina Alur Getah 23 Mei 1996. Santi Lestari Ujungna 21 Januari 1996. Syamsidah Blankedan 16 November 1994. Nur Mayani Lancang Barat 24 Oktober 1995. Oriza Satifa Rizna Ladang Kuha 15 Mei 1995. Nila Hurkita Menasah Blang 12 Mei 1996. Fajar Herpadia Menasah Krup 13 September 1995. Miftahul Jannah Desa Monara 27 Maret 1997. Susila Marna Tokoh 20 September 1996. Aja Saleha Sawah Tingkem 13 Agustus 1995. Zahratul Sabang 5 Juli 1996. Hayatul Nufus Padang Tiji 1 Juli 1996. Asi Masita Lewat 4 September 1995. Rahmi Bukit Gading 11 Oktober 1996. Selviana Ujung Karang 6 September 1996. Putri Nisrina Yati Gede Arun 17 Januari 1996. Osi Fitriani Aristi Banda Aceh 28 Februari 1997. Andini Patek 5 Januari 1997. Nur Ikhwani Lukpange 9 Juni 1996. Cut Putri Zakia Maulida Melabuh 17 Juli 1996. Arifawati Lawe Sawah 7 Februari 1994. Rizka Mutia Langsa 6 Mei 1996. Lila Sudarna Kebun Baru 17 Oktober 1996. Siti Kasduk Jambu Papang 5 Januari 1995. Berlima Aceh Tengah 3 Januari 1996. Zuliza Patong Luas 21 Desember 1997. Aki Ria Destriana Banda Aceh 5 Desember 1996. Siti Nurjana Serang 24 Oktober 1996. Eka Maulida Langsa 8 Agustus 1996. Nurul Fitri Banda Aceh 20 Februari 1996. Sitri Zumaira Langa 15 April 1996.
Askuri Wiyuda, Kota Fajar, 20 Agustus 1996. Rabiatul Masoria, Sabang, 10 Juli 1996. Devi Lola Amelia, Kampung Kapeng, 21 Maret 1996. Nelva Rizky, Desa Alai, 29 Januari 1996. Indah Mohalasari Banci, Penanggalan, 19 Juli 1996. Marungia, Jongkrut, 4 Oktober 1995. Dewi Ramadan, Kuala Bulu, 25 Januari 1997. Iswan Dewi, Rua, 8 Desember 1996. Dia Fauza, Suak Bakong, 6 April 1996. Rahmi Intan Sari Yusuf, Banda Aceh, 15 Oktober 1996. Nur Hayati, Matangkari, 24 Januari 1995. Lia Monika, Banda Aceh, 14 Agustus 1996. Suryatin, Rua, 2 Juli 1996. Indah Winanda, Lampunyen, 7 Agustus 1995. Waslia Iswatul Husni, Durian Kawang, 17 April 1995. Dian Rahmawati, Banda Aceh, 15 April 1997. Agil Dwi Cahyani, Kutabang, 29 Maret 1997. Khairul Nisa, Karak, 19 September 1996. Juli Tri Ananda, Ibu 21 Juli 1996. Betty Novita Sari, Serbaguna, 8 Februari 1995. Nida Maitaria, Bakti, 28 Desember 1996. Evi Alisa, Bakti, 5 Juni 1995. Margotila, Kaya Raya, 4 Juli 1996. Novi Nasriati, Kumungkun, 22 November 1996. Anika Yusnida, Awe Kecil, 13 Juli 1996. Ritul Jannah, Bernur, 24 Mei 1996. Ulan Dari, Gunung Malas, 10 Juli 1995. Rahmat Diansyah, Jom Darat, 2 Desember 1994. Rizal Aswadi, Sigri, 5 Agustus 1997. Syafri Nur, Gede Krum, 31 Juli 1994. Mirza Mangki, 19 November 1996. Maizar Azhar, Pantai 5 Mei 1996. M. Saidi Ari Jipur, Kutamaru, 21 Juni 1995. Muhammad Harja, Batu Hitam, 26 September 1996. Putra Noza Ariska, Takengon Aceh Tengah, 15 November 1995. Fernanda Ramadan Gea, Sinabang, 12 Februari 1995. Mizaini, Buka Kruk Mate, 25 November 1995. Ahmad Dedi, Salur Latun, 5 Januari 1996. Henry Fitriadi, Medang Arah, 14 Mei 1996. Muhammad Andika Rahman Nazruddin, 12 April 1996. Muhammad Iqbal Rame, 28 September 1995. Dedi Mulyani, Jam Selamat, 20 Agustus 1996. Fajarul Nasrijal Rantau Binuang, 29 September 1996. Rektor, Dekan dan Ketua Prodi Pendidikan Fisika mengambil tempat semula. Rofika Indah Sari, anak U, 27 Agustus 1992.
Siti Munawara, Palu Manis 20 Juni 1995. Poppy Rahma, Perbangan 9 Maret 1996. Ninda Safira, Singkil 15 April 1996. Zahratul Mashkura, Samalangan 22 Mei 1994. Cut Dara Mustika, Cot Sumeru 6 Desember 1996. Risma Rosia, Latiu 14 November 1996. Aisyah, Kurum Baten 5 Januari 1997. Agustina, Cot Malik 24 Agustus 1996. Resi Elvina, Banda Aceh 14 Agustus 1996. Liza Naufika, Durian Rampak 6 Oktober 1996. Nurlita Sebadit 18 Juni 1996. Yasrina Durian Kawan 4 Juni 1997. Rosdiana Kuta Syahid 11 Oktober 1996. Rizka Mauliza Riani Bung 7 17 Juli 1996. Suryani Sukamakmur 24 November 1996. Melisa Kurung Gekuk 26 Desember 1996. Cut Mauriza Muli Banda Aceh 22 Desember 1996. Adinda Amalia Silmina Luk Sumawin 15 November 1995. Mukhlisa Betuk 23 Maret 1997. Maulita Lepung 17 Agustus 1996. Sarmiati Lipat Kajang 9 Oktober 1995. Lydia Rosadi Desa Madan 7 Januari 1997. Mawarni Rahayu Krum Cuko 1 Desember 1995. Serli Ariska Pucuk Krum 5 November 1995. Musdalifah Banda Aceh 7 Maret 1996. Nur Katun Bak Dili 5 Februari 1996. Nisyatul Laina Aceh Besar 15 April 1996. Nilawati Banda Aceh 28 Mei 1996. Melia Rahmi Aceh Besar 7 Juni 1996. Raudatul Jannah Campi 29 Juni 1996. Husna Fatwana Matang Lumpang 2 26 Desember 1995. Devi Desriati Blampung 17 Desember 1996. Lia Musyanda 82 Februari 1996. Putri Safri Nandafona Aceh Selatan 7 September 1996. Yusnia Tanah Hirang 10 Mei 1996. Suryana BR Bergu Siompin 15 Mei 1995. Nur Latifah Siompin 13 September 1996. Yuni Maya Tengah Musa 8 Juni 1997. Syarfina Rahma Lok Sumawe 22 Juni 1996. Amalia Putri Kedai Lintir 20 Agustus 1996. Eva Erma Yenti Kampung Air 22 Februari 1995. Cut Pauliza Nursa Melawai Sawang 9 Oktober 1995. Nadiatul Maulidah Banda Aceh 4 Agustus 1996. Nur Maria Rebat 27 Februari 1996. Nadiatul Mahra Wahid 15 Februari 1996. Desi Amayana Pulau Luntega 7 Agustus 1994. Ratna Sari Bapak Krum 19 September 1994. Mutia Ramadhani Banda Aceh 8 Februari 1995. Sri Rahmayani I Alam 13 September 1995. Hada Mayansari Utabang 27 Juli 1997. Nuria Juwita Desa Alur Seberang 1 April 1997. Rauzatul Jannah Gampung Cot 23 September 1995. Soleha Lebang 14 April 1994. Riza Safrina Genong Kapo 8 Maret 1997. Nikmal Maula Jadan 23 Maret 1997. Rahma Devia Melabung 19 Februari 1995.
Fajri Yanti, Kembang 19 Desember 1995. Nurul Iski, Sigi 9 November 1995. Devi Paulina, Gajah Air 23 Februari 1995. Nita Elvida, Jenip 21 Oktober 1995. Isra Milda, Banda Aceh 27 Juli 1994. Raihanul Ikhrima, Imam Masjid 8 Juni 1994. Irnani Lamtamon 12 Desember 1993. Barizatul Huda, Aceh Besar, Imamai 1995. Wahidah Pudada 29 Oktober 1995. Misrawati Lam 25 Mei 1995. Rahmawati Langkiro 10 Mei 1994. Risma Warni Desa Sapik 9 Juni 1996. Maulida Yani Desa Buga 7 Oktober 1996. Aldiana Rizki Iswandi Blang Pidi 6 November 1996. Poppy Sukirman Dihit 28 Februari 1994. Dede Gunawan Blang Pidi 6 September 1996. Wiki Perkasa Desa Pisang 21 Desember 1994. Azhari Bakbulu 6 Februari 1992. Rajudin Ringin Gaib 5 Juni 1995. Muhammad Irfan Desa Teguh Lawang 10 Oktober 1994. Ahmad Muhajir Menasahwe 20 April 1996. Kepada Ketua Prodi Pendidikan Matematika berkenan mengambil tempat semula. Dilanjutkan dengan program studi manajemen pendidikan Islam. Ketua Prodi Muftazul Fikri SPDI MA mengambil tempat. Khairun Nisa Banda Aceh 26 November 1996. Liza Zulaini Sare 28 Oktober 1995. Nurul Hikmah Lamnong 19 April 1996. Dian Mahza Zulina Desa Paya 4 Juli 1996. Dian Rahmawati Padang Rasian 5 Juni 1996. Lina Fitriani Blambayu 26 Februari 1996. Sri Wirda Armiadi Langsa 19 April 1997. Nurdia Misdan Ruang 10 Mei 1996. Yuliana Salgita Payadapur 22 Januari 1995. Aniza Samfi Samalanga 10 Maret 1996. Firda Ulfia Kedai Kandang 9 Juli 1997. Selvia Hardianti Kedai Kandang 31 Desember 1997. Ulfatul Safira Banda Aceh 29 Maret 1996. Putria Ananda Padang Tiji 1 Juni 1996. Hartati Supermukti 8 April 1994. Raullah Lampiran 14 Oktober 1993. Khairatul Ulia Pulolu 25 Februari 1995. Ayu Salihan Desa Padang 2 Februari 1996. Suryanti Pantai Rakyat 2 April 1992. Jun Nelvi Ariska Ujung 20 April 1996. Isra Kumaira Banda Aceh 24 Mei 1996. Eli Suryadi Melabok 9 Maret 1996. Somi Famidilla Simpangpet 3 November 1996. Reni Noventina Cakaring 1 November 1996. Novi Sumiati Gano 10 Oktober 1997. Sarafina Buka Blang 22 Oktober 1996. Sri Wahyuni Serbaguna 18 Juni 1996. Marlis Gede Mekit 16 Maret 1995. Suwaiba Menasawe 9 Juli 1995.
Mirna Gedepanga 21 November 1996. Lia Febrina Kampung Melang 28 Februari 1995. Melisa Cideambia 11 Desember 1992. Nur Mulia Ovika Langsabang 6 November 1996. Suharian Amiril Akbar Desa Kota Baru 28 Juli 1996. Rizky Farhan Palak Turabil 1 Juni 1996. Aris Munanda Desa Lawang 11 September 1995. Muktasar Punten Bayu 4 November 1996. Dedi Setia Dharma Rantau Binong 16 Maret 1997. Jamaluddin Gunungkung 5 Agustus 1995. Mahrumi Lepung Masjid 30 Juni 1996. Alfar Riyandi Lok Semawe 2 Juli 1996. Tajul Mulki Lam Aling 23 Juli 1996. Maulana Din Melabong 4 April 1996. Muhammad Ihsan Lampu Tunong 3 Januari 1996. Aris Munanda Lamurung 6 Juli 1996. Faisal Arwan 17 November 1996. Hasan Basri Kota Padang 2 Februari 1996. Harfan Pemuka 3 Mei 1993. Zumhana Kasir Sibolga 7 Februari 1996. Hadiri Kampung Tinggi 8 Agustus 1990. Andika Lamegara 8 Februari 1990. Yuan Islam Ramadan Kata Aceh 28 Februari 1996. Mu'tazam Kampung Tinggi 25 September 1993. Muhammad Yoni 1 Juni 1994. Kizir Hidayat Meredu 21 Oktober 1993. Melisa Syahputra Banda Aceh 21 November 1996. Erizal Ujung Banten 7 Mei 1993. Agus Analdi Salurus Latun 31 Agustus 1995. Muhammad Daniel Indira 6 Juli 1993. Ardi Saputra Aceh Gunung Sitoli 10 April 1996. Kepada Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam mengambil tempat semula. Dilanjutkan dengan program studi pendidikan biologi. Ketua Prodi Pendidikan Biologi Bapak Samsul Kamal SPD MPD mengambil tempat. Ariska Kampung Baru 22 Agustus 1996. Kori Suadharma Gosok Telaga 14 November 1995. Sri Wulanti Sukadamai 24 April 1996. Sukma Arita Pantai Raya 18 Juni 1996. Nita Devita Sari Sibeh 1 Agustus 1996. Mirna Zulmaida Samalanga 2 Mei 1996. Sari Rati Masrura Lok Sumawe 1 Mei 1996. Lisa Amalia Lung Asad 17 April 1996. Olivia Pratiwi Melabung 28 Oktober 1996. Rosi Novi Aji Pantai Rakyat 12 April 1997. Miss Dora Novita Dirit 27 November 1996. Rika Zulia Ningsi Air Beradang 14 Maret 1997. Dean Mentari Matai 28 April 1996. Nila Mulyasari Panjubian 15 Februari 1994. Feni Rulianti Desa Ujung Batu 22 November 1996. Lisa Rahmadani Sawang 2 Juni 1996. Vivi Karyawati Melabung 20 September 1996. Enisa Fitri Air Pinang 3 Februari 1995. Devi Andria Sarah Aceh Besar 2 September 1996. Yutika Rahayu Ishak 6 Mei 1995.
Diana Resa RN, Blangkolak, 20 Maret 1996. Irma Cynthia, Banda Aceh, 12 Juli 1997. Merah Hafida, Mangging, 1 Januari 1996. Devi Mailasari, Makmur Jaya, 21 Mei 1996. Dian Supami, Kutablang, 16 Januari 1996. Ayu Niara, Tunyang, 7 November 1995. Vera Maulina, Aceh Selatan, 7 Oktober 1997. Dian Novita Sari, Tapak Tuan, 7 Desember 1996. Ramalia Hasanah, Bengkulu, 3 Juli 1996. Nur Ika Maulita, Banda Aceh, 7 September 1996. Maulita, Lampuh Tarong, 3 Agustus 1996. Nur Rahmah Akbaria, Banda Aceh, 24 Januari 1996. Mutia Zahara, Melabuh, 25 September 1996. Ilya Faskaru, Labuhan Bajau, 24 April 1995. Hidayana, Lebak Hulu, 14 Maret 1994. Kabisyah Adian, Lukna, 7 Agustus 1995. Jud Yosi Elvina, Kuta Baru, 25 November 1996. Sari Ufiza, Kuta Krim, 10 November 1997. Maulida Ayu Mardana, Blang Lancang, 30 April 1995. Mira Nur Rafika, Banda Aceh, 12 Mei 1996. Meti Aulia, Melabuh, 27 April 1995. Ida Idlaini, Kampung Rin, 29 April 1995. Jud Ainul Marwiyah, Blang Padang, 17 September 1994. Nevi Sasmita, Lambaya, 1 Februari 1994. Nur Habibah, Jod Bau, 6 Februari 1995. Nurul Fatma, Aceh Besar, 17 Juni 1995. Mas Zalifah, Sukajaya, 6 April 1994. Riza Sartinawati, Durian Kawan, 17 Mei 1997. Dian Fetriani, Masjid Jaman, 3 Februari 1996. Rasma Hasyati, Desa Pau, 23 Desember 1996. Ayu Rahmadani, Buga Masjid, 7 Juli 1996. Safinatus Salama, Banda Aceh, 14 Juli 1996. Deviana Vandirawati, Banda Aceh, 9 Desember 1995. Seri Mariani, Lebah Urbana, 24 Agustus 1995. Jud Raihan, Banda Aceh, 17 Desember 1996. Jud Ila An-Nabila, Garut, 15 Maret 1996. Zia Fitria Wulandari, Banda Aceh, 15 Januari 1996. Elma Nur Sita, Kemumu Hilir, 24 Mei 1992. Devi Kurtiasari, Wonosari, 20 Desember 1996. Maulidia Lambaro, 17 Juli 1996. Denny Kurniawan, Tapak Tuan, 23 Oktober 1995. Muzakir Ule Pulau, 15 September 1996. Syahrizal Sabah, 6 Desember 1996. Ikhlas Wahid, Tapak Tuan, 30 Juni 1996. Teguh Jarjani, Suwak Beringin, 11 Juli 1992. Ahlul Nazar, Segeluk, 2 Maret 1996. Khairul Sabri, Desa Bale, 16 April 1996. Muhammad Zikir Farmanda, Medang Arah, 17 November 1994. Jarinus, Kampung Alai, 25 Mei 1995. Muhammad Mauliza, Kampung Kuliah, 8 Juli 1995. Reza Halim, Aceh Tengah, 23 Januari 1995. Irfan Ardian, Pinang, 24 Juni 1996. Fitra Wijaya, Idingen, 26 Februari 1996. Yuri Gagarin, Matai, 17 Februari 1997.
Kepada Ketua Prodi Pendidikan Biologi berkenan mengambil tempat semula. Dilanjutkan dengan Prodi Pendidikan Kimia. Ketua Prodi Pendidikan Kimia Dr. Mujazir MPDSI berkenan mendampingi. Ade Ulfa Erika, Banda Aceh 20 Januari 1997. Amalia Rahma, Tangerang 17 Februari 1996. Anissa Putra Bakrin 7 Juni 1996. Arika Caniago, Ladang Tuha 25 Januari 1996. Ayu Ramadhani Alu Emirat 28 Januari 1996. Tut Misniati Pulau Uli 4 Oktober 1996. Deva Risma Kajian 20 April 1995. Devi Rizkiani Ialah Masjid 5 Mei 1995. Devi Yulida Panton di 13 Maret 1996. Elma Niati Pajar Harapan 22 Februari 1996. Fadila Aini Durian Kawan 18 April 1996. Fitri Andika Sari Semadam Awal 4 Januari 1995. Hafizah Aurina Aceh Besar 19 Juni 1996. Ina Maghfirah Dayah Tanoh 2 Februari 1996. Indah Mawardi Banda Aceh 27 Juni 1996. Intan Alia Yusra Biren 7 Juni 1996. Intan Sari Kampung Belang 30 Maret 1995. Karina Fitria Banda Aceh 14 Februari 1997. Khairan Nafira Cok Baru 5 Agustus 1996. Lydia Afriani Banda Aceh 6 April 1996. Liza Andriani Pasimali 5 Januari 1996. Lola Puspita Sari Bogor 29 Maret 1996. Maria Lumtaro 12 April 1997. Marinda Ladang Tuha 15 Mei 1996. Maulida Bakungan 21 April 1996. Melia Safitri Nigan 12 Februari 1997. Meliana Sylvia Jiram 18 September 1996. Mirwarna Desa Masjid Kudu 7 Juli 1996. Mutia Fatihah Singkil 2 Juni 1996. Mutia Rahmi Palu Lada 25 Desember 1994. Naila Wirda Blangkuala 11 Mei 1996. Nanda Eliza Luk Pangi 2 Juli 1996. Nida Ur-Rahman Labuhan Taruk 15 Maret 1996. Nila Kusma Kota Fajar 13 Januari 1996. Nisa Yulianda Samadua 1 Januari 1997. Nur Azmiyati Luk Bengkuang 15 Agustus 1996. Nur Hayati Kota Baru 12 Juli 1995. Nur Laili Luk Aman 1 Januari 1995. Nur Liana Durian Kawan 14 Juli 1996. Nurul Izzah Blangburut 14 Maret 1996. Nusah Mufti Elia Menasah Sukun 16 Maret 1997. Putri Sri Rahayu Blambidin 22 Februari 1996. Radika Ulansari Kota Fajar 14 Mei 1996. Rahmasari Jabu Masih 5 Juli 1997.
Ramita Irma, Alus-Alus 15 September 1996. Raudatul Jannah, Kota Padang 31 Januari 1997. Rauza Ruhaya, Calu 22 Januari 1996. Rima Melati, Amarabu 17 September 1995. Risa Melia, Ladang Tuhan 23 Maret 1996. Rumaisa, Jambu Banyak 4 Juni 1996. Sajida Maulina, Lakon 13 Agustus 1996. Salmi, Payalama 1 Januari 1996. Siti Haryati, Langsa 24 Mei 1996. Siti Rahmadayani, Jeram 9 Februari 1996. Siti Zuhro, Sigi 5 Mei 1996. Sri Maya Devi, Kota Jati 6 September 1996. Suri Irawati, Lantik 10 Februari 1995. Ulfa Zahara, Dayabu 1 Januari 1997. Vera Srinova, Payadapur 16 Maret 1997. Waslia Aswatul Husna, Durian Kawan 17 April 1995. Yuni Oktavianti, Tegal Sari 4 Oktober 1996. Zurianti, Sukadamai 27 Oktober 1995. Rina Muharami, Bayu 16 Mei 1996. Rina Muharami sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Februari 2019. Ijazah diterima oleh ayahanda, berkenan rektor menyerahkan. Semoga almarhumah Rina Muharami dilaporkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rita Maulana, Langka 15 Juli 1996. Fatur Rozi, Bukit Harapan 3 Januari 1995. Heru Femanda, Melabuh 30 Oktober 1996. Muhammad Julian, Banda Aceh 30 Juli 1996. Muammar Satria, Melabuh 1 Juni 1996. Muhammad Aziz Al-Ghifari, Manggeng 24 Desember 1996. Munar Zikri, Simpang Balik 4 Desember 1996. Safrijal, Kurung Alim 22 Desember 1996. Zahlul Bawani, Lom 28 April 1996. Kepada Ketua Prodi Pendidikan Kimia mengambil tempat sebulan. Dilanjutkan dengan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Ketua Prodi Irwandi SPDI MA berkenan mendampingi. Cut Asma Ulfa, Luk Pau 13 Februari 1996. Mutia Ulfa, Pirit 28 Juni 1996. Syarifah Zainura, Cempala Kuning 4 Juni 1996. Santi Koharni, Blangongka 7 Maret 1995. Rizka Fazriani Sukma, Tapak Tuan 28 November 1996. Mahyana Takewon 21 Mei 1996. Yolanda Nisla Rizki Pratiwi HSP, Sibuhuan 5 Januari 1996. Mas Pujayani, Batu Intang 6 Desember 1996. Zahratul Firdaus, Banda Aceh 20 Desember 1996. Nurul Fadilah, Melabuh 11 Januari 1996. Desi Suwirja, Kuta Kumbang 26 Januari 1995. Sulasri, Blang Rongka 7 Juli 1996. Meta Zulfiani, Dunia Rampak 13 Maret 1996. Nur Afifah, Sigi 13 Februari 1996. Rasmiati, Selayar 9 Februari 1996. Lasikit 20 Mei 1996. Munanda
Lam Gapang 19 September 1996. Aina Zahara Pedesi 14 Oktober 1996. Nur Bayani Aceh Besar 6 Juni 1996. Siska Simpang Lambale 15 Januari 1997. Nurvita Irmayanti Sigi 20 November 1996. Zikra Amalia Aceh Besar 26 Juni 1996. Rosmanida Banda Aceh 24 Mei 1996. Bashira Aceh Besar 9 November 1996. Nurul Mazaya Sigi 24 September 1996. Ayu Maulida Sigi 6 September 1996. Wahyuni Singkil 7 Juli 1997. Murni Jafna Kota Fajar 16 Juli 1996. Desri Yus Rida KP 27 April 1992. Ernida Hayati Durian Kawan 19 Desember 1994. Pikit Chandra Hayani Sama 2 25 Mei 1993. Suci Mulyawati Ranto Panyang 21 November 1995. Gusnawati Kuala Makmur 5 Februari 1993. Maya Serani Abdul Rani Samalangan 27 Mei 1995. Nur Setiana Lam Tanjung 11 Oktober 1996. Fauzia Uleturi 10 Juni 1995. Rita Azhari Sinabang 2 Februari 1996. Qurratul Aini Aceh Utara 21 Mei 1994. Syarifah Zahra Banda Aceh 21 April 1996. Ameliana Banda Aceh 24 Mei 1996. Marufira Lampu Unikan 1 Februari 1994. Susanti Melago 13 Juli 1996. Hanisa Senalo 6 September 1995. Endah Ahsina Desa Payang 30 Maret 1996. Mulyana Sabang 15 September 1996. Simhate Ayu Balai Permata 16 Oktober 1995. Vera Martiana Banda Aceh 20 Desember 1995. Nurul Fitria Kutacane 18 Februari 1994. Mata Halim Aceh Besar 17 Agustus 1993. Gita Zahara Gedung Biara 10 Juli 1995. Nuri Halimah Sigi 26 Desember 1996. Rizky Noviani Putri Tupik Asap 9 November 1995. Hanjatul Musra Gede Baru 7 Desember 1994. Uji Hawalia Nancala 10 Oktober 1994. Nurul Husna Banda Aceh 21 Januari 1995. Rofi Aswani Suakulu 13 Desember 1995. Rini Zulfa Blakbaro 18 Oktober 1995. Karsima Jaya Fitri Ringgit Gaib 10 Mei 1995. Lisra Aprilia tahun 24 April 1996. Maizan Yanti Kota Fajar 26 Agustus 1992. Wahidah Kampung Alai 7 Agustus 1992. Muzahar Limau Purun 16 Mei 1996. Jeki Lahanda Lasikin 23 Maret 1995. Bustanul Alfa Sabit 28 April 1994. Reski Asari Aceh Besar 21 Juli 1996. Ade Safrija Suwabili 25 Agustus 1995. Aulia Rahman Gelumpang 23 November 1994. Ahmad Muslim Ruang 31 Oktober 1994. Jabbarul Ahmadi Partai Tunggai 26 April 1993. Najmi Wildiansyah Banda Aceh 24 November 1996.
Noval Afianti Rusdi, Labuhan Haji, 26 Januari 1997. Kepada Ketua Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah berkenan mengambil tempat semula. Dilanjutkan dengan program studi pendidikan Islam anak usia dini. Ketua Prodi Dr. Cembagia Hasbullah MA mengambil tempat. Nur Ainun, Medan 23 Oktober 1995. Siti Mariam Lembok, Tanah Barat 11 November 1995. Syarifah Hardayanti, Pelabuh 16 November 1996. Tiara Yusma, Takengon 7 Agustus 1996. Delva Sari, Pakauhulu 13 April 1995. Cutriani, Kuala Baru 7 Maret 1995. Sahara, Kampung Tinggi 20 September 1996. Marti Fitri, Tanong Manyang 5 Mei 1995. Luna Adinda, Kuala Simpang 27 November 1997. Vera Rahmadani, Medan 18 Februari 1996. Winda Sari, Banda Aceh 15 April 1995. Fitria, Desa Kedai 11 Juli 1995. Rima Sadela, Ujung Batu 11 September 1996. Novi Arfionita, Sinabang 11 November 1995. Hanisa, Payalama 1 Januari 1996. Maida Sabita, Lok Putoy 24 Mei 1996. Rina Afila, Pelabuh 26 April 1996. Firda Irhamdi, Kampung Kaping 15 Juni 1996. Erli Yadur, Ajun 22 Oktober 1994. Sylvia Dewi, Kutabuluh 2 Mei 1996. Kepada Ketua Prodi Pendidikan Islam anak usia dini mengambil tempat sebelum. Dilanjutkan dengan Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Ketua Prodi Pendidikan Teknik Elektro mewakili SAG MPD berkenan mengambil tempat. Sri Safiatuddin, Layat 10 Mei 1996. Safriza, Banda Aceh 1 Januari 1995. Fadil Hidayat, Bir 28 Juli 1996. Aris Munanda, Banda Aceh 19 Agustus 1996. Ulil Azwar, Kurung Bate 13 Juli 1997. Muhammad Fadilah Zulmi, Karangbaru 10 Desember 1997. Ketua Prodi Pendidikan Teknik Elektro berkenan mengambil tempat semula. Dilanjutkan dengan Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Kepada Ketua Prodi Yusran MPD silakan mendampingi. Desi Kurnia Nur Ilahi, Blankpanjang 21 Oktober 1996. Ani Zulfia Sigli 10 Desember 1996. Miftahul Jannah, Desa Paya 16 September 1996. Yunusara, Banda Aceh 28 Juli 1995. Putri Raihan, Aceh Besar 16 Oktober 1996. Elvi Herlina, Durian Rampak 12 Juli 1996. Yuma Lestari, Pulau I 27 Maret 1997. Kamalia, Ujung Lame 12 November 1996. Purna Leriana, Monku 22 Februari 1997. Fatma Suhaila, Biren 16 Maret 1996. Cut Naula Mauliza, Aceh Besar 20 Oktober 1996. Nadia Satrina, Berunut 6 September 1996. Rina Rahmi, Lipacun 28 Oktober 1995. Hanifah Oktana Putri,
Padang X 30 Oktober 1995. Afriza Saputra, Medang Ara 25 April 1996. Dian Afrilian Nori, Banda Aceh 29 April 1995. Muhammad Dedi Saputra, Banda Aceh 3 Agustus 1993. T. Muhammad Rizki Fajrul Indra, Labuhan Haji 2 September 1996. Andi Maulana, Baru Barat 2 April 1995. Muhajir, desanya 31 Juni 1997. Amilda Afandi, Melabuh 31 Desember 1994. Khairil Mubarak, Melabuh 14 September 1996. Aris Munandar, Aceh Besar 2 Agustus 1996. Ammar Syam, Selimut 3 Oktober 1996. Muhammad Al-Hada, Banda Aceh 8 Juni 1995. Muammar, Tebak Wibaru 10 September 1995. Munawar, Lam Asam 5 Juni 1996. Rahman Ade Akbar, Aceh Barat 1 Desember 1996. Rudi Sutrianta, Tuwijaya 5 Juni 1994. Kepada Ketua Prodi Pendidikan Teknologi Informasi berkenan mengambil tempat semula. Dilanjutkan dengan program studi bimbingan konseling. Ketua Prodi Dr. Hajah Khairat Endor MAG mengambil tempat. Yuni Asmalidan, Ibedang 1 Juni 1996. Rahmiati, Kahan 27 November 1995. Oriza Nabila Putri, Pekan Idijun 25 April 1996. Rumita Maulana, Teritit 17 Juli 1996. Zariatul Rahma, Piren 21 Juni 1996. Farah Zayani, Lamraya 22 November 1995. Yurina Savitri, Pantang Labu 29 November 1996. Eris Mawati, Pulau Kambing 11 Oktober 1996. Mira Sartika, Pulokan 28 Mei 1995. Sariani, Selengan 5 Juni 1996. Nurisna, Mangga 2 5 April 1995. Munira Fauzia, Paya Dapur 27 Februari 1996. Fadlia Rahmi, Le 22 Desember 1995. Elma Julita, Sama 2 20 Mei 1996. Ferdi Ilhansyah, Trimuduro Tunong 22 Mei 1996. Haikal Rushdi, Blanjut 14 Desember 1996. Ridwan Salihin, Titik Buban 20 Oktober 1995. Al-Fajar, Rimbang 28 September 1996. Fajar Bahari, Banda Aceh 6 September 1995. Terima kasih Rektor, Dekan dan Ketua Program